dizia mwana ozuma kobi papa aya kama itu kama tate yaka moya nayo wezi piga bana yangu. Hai. By the way, ilande toyeta wa love. Kila kindu kita wa love, kila kindu kita wa wendo. Ni ndeto strong muno. Izu yitha ndeto ngito muno. Nandu maito no meelewa. Nandu anini muno matona kuelewa ndeto zita wa love. Nandu anini muno matona kuelewa ni chao kila kita wa love. Because tell me why mundoni wako kuna. Na amina kukuna. Ila rescue yoka. Andola moka ku rescue. Mundu aijaribu mukuna ola wako kuna. Uimwea dukana toko na musee wakwa. So peo maunena nyuma naende iyo buo 1-2 so ngwa kulia mwana su utwaite mwetu yake ati ningu ibi anumba ningu so mede asesiana ningu iki ya shopping nangi mutu miambesa in fact amadho wawete mbaka Range Rover ngali ya kutembea nayo amweti na wakukweka siendo izu zionde ndabike lake tumi kio tumoko na mwetu yakwa omundu zutera tizisia muno siendo ilo mudhoni wa elite kwika na siendo ilo utailite kwika mwana atwaite mwetu yaku ni maundu meva kana wa elite otethesia mbaka ba wa elite otethesia mbaka kiwango kiba kutethesia tiko thoku lakini wa elite otethesia nginya kiwango kiba nundu ni ba pepe ando bato no bikokethia ini tasia no kwea siana mbingi sia adui pe ando ni no niema ya sia bandu bandu akwebi wa numba bandu bakwikwa etumata empower mwana wake itao akamubingo yonetha ni biashara akamubingo yonetha ni